Okay, pangutana, di ba, Brad, ang mortal sin, maka-impirno man sa kalag? Yang anong ipaabot pang mag 1 month ang kumpisal? O ugma na dayon ikumpisal? Unsa may inyong ikasultihan ni Brad? Ang kumpisal ko no, maka-impirno. Ang anong paabot pa mag isa ka bulan ikumpisal? O ugma na dayon o diha dayon? Aw, labing maayo ang pisal dayon, no? Amo na problema. No? Depende man na nimo kung nakasa ka. Unya nay pare, mangumpisal ka. Initiative guna siya nga huna-huna. Pero og layo away pare o layo pa kakayo. So kung nakakommit kini tag mortal sin, atong hinumduman nya muagi gyud tag confession. Sa dalong malaling panahon kay in kaso madisgrasya ka nga naka sa estadong pagpakasala, ganahan mo maimperno? Nya, sa akong gingon ninyo ganiha, nga dili ra ba lawas ang mubatig sakit ang imong kalag ra ba? Nya, karon maimperno ang imong kalag, tungod sa imong pagkaway, pagpakabana. Nya, piting inita man ang kalayo. So, mana, kung nakasatag, wa man gyud makasud sa langit, no? Bisan usa ka sala nga, kanang mahimo sa tao, dili gyud kasud sa langit. Mo nang kinanglan nga, kung nakasa kag mortal sin, kailan mangumpisa jud ka at the time, kung mahimo lang, kung naa dayoy pare. Ayo na paabta, ug usa ka bulan. Kaya kung madiskasya ka, o mahugan ba kag bala diha, ako, wako kay baw, nay bala nga, ligaw nga bala, mahug na ko dire, nya, nako'y mortal. Di ba? Patay ko dayon. Oh. So, mo na kinanglan gud nga ako, ayo na paabta og 1 month. So, kana magugingon og regular confession, magdepende na sa imuhang nahimo nga sala. Oh, kanang tinudnay true confession. Oh, mo na siya, mo na tinuod nga paghinulsol. Nga kinganan nga mo na gingon ninyo nga mangumpisal ta kanang atong sala nga gi-surrender sa Ginoo nga bungat nimo sa pare, kinahanglan dili na nato na mabuhat. Nahibaw naman gid mo na ako man ang giitok kaniha. Kaya og inyo pa nang balikon og buhat, mubugat ang sala. Mo na giingon og presumptions God's mercy, sin against the Holy Spirit, wala na kapasayloan, bugat na nga sala. Mo ito bag.